Kuliah di Siraya, dos tujuh di bulan Sultan. Juga sekali mantap mulia kita tu ada Tuhan. Kalian pertikian, bagasan pertikian kita sebutnya, kalau kita mari pason, nampak di bagasan awak roha. Tapi do acara nang sepasang tahun nani amang nang, sama nama kita, bolotung si doholong nang di sebutnya. Dia nak pemindah tuan. Sedang maroh kami songon doyong naik, ada songon doyong tua, dapat tuduhan mahita, songon sahabat Kristen, siolo Tuhan asa darida, ibu ini na tua darida ma nadur gabeto homa opung lastur. Amen. Jadi songon si bota, nafsi bota wadoh hita di sisian tonga-tonga ni muliata, songon statuten manang anggara, pasahaton nami mang noni, sian tonga-tonga ni muliata. Odik mang nagodam na yung mana manggobi pas-pasuna songon itong nang siyang kaum ama punguan ina tong ma dipasahat ano asa itor langsung at yung manginang dipasahat mana siyang buya. Layakit do hita sa tunga-tunga ni Huria amangon dari sepat capar diinganan ng berada di Tuhan. Sada si ingoto siyan tunga-tunga ni Huria imanan ng spasado nami Tuhan muna ditikin yung niya amangon dalabudo beterlahak kahon na tugarisa idok amangon songonam mulumati yaw mati di bagasatu garizon mati di bagasat Tuhan. Artinya sada si perjapar do ibana diinganan na di parade di Tuhan. Imana yung singoton muna dito nga tungani keluarga alani ba tetap kita martaniang kita percaya ikon garis perjabar do amangon dito nga tungani inganan na bigari ini Tuhan di kita.
KPI dohot HKBP nadong di Tangdabatuon nadohot dohami marhabok ni roha di parpoding ni Damangon. Jadi tanyang nami tanyak katutu tomat tanaman tua di bata di budian ni Damangon saya ditabayak ka Tuhan maka pasu-pasu ditabayak ka selas ni roha dohot dami nasihat Tuhan tay nung ngatakas di pahihut-ihut kami nakin nung ngagabi Damangon maranak marboro marpahopus yan anak marpahopus yan boro jala sahat tuna marumur ono 20 tahun jala marpinopar mak Damangon dua sadang alam oleh hati madi Tuhan sada basa-basa dai dihamuak kapomparan ni natuatuon saya dia natujuluan narion saya dipasu-pasu waktu hatta dihamu akka sigat jang umur songoninang dia kasih torok pinopar sahat-sahat ni sulu mah sahat tubotean di pasahat tanah kahata nauli na denggan saya sahat mahitawan tubang nabian tubar korasan jadi son kamtong dohame siang parhalaro ni huriatta Panginoon nami ma Tuhan mo ng pargotsi nami bait damang majo godang mula-mula pada mutu sopa-sopa.
Malulun na pilosa. Na saur madua tapuji tapasangan tuhata pardenggang basa disude pertikian nani palomehona tuhita ganuk marsada-sada karlu mobi mari hamu asubudot ison jong dohami ima sian lagi sian desa Tangga Batu Timur rampak mai doho pendidikan doho kesehatan rampak doho TPD desa Tangga Batu Timur doho desa Tangga Batu Barat rampak doho pemerintah desa Tangga Batu Barat doho pemerintah desa Tangga Batu Timur nahu hati takuk kami na doho dohami marhabot niroha alana siap pemerintah desa na tuan masuk ke anggota ni lansia jadi di bagai sesadarion ono plono mama lansia di desa Tangga Batu Timur nunga moru bisada lapatan ni lansia om managabe paniroi dohot pangalapan ni akar ruhut di hami nauposo di hamu sudah keluarga besar penopor ni na tuan saya jujur mulu nak kaning takas do binege bar penopor 20 sada di palu mehot-hot tamam se umurna 60 ditik ngolu ni na tuan buat kita kami doi somot dia hamu ya nak konna na berusaha jalan awar guguhun poha asa sehat na tuan ulala ulu dudu heli seudah tu rumah sakit jadi dak turi-turian ni takas do hubere kami sama dia pabai namu marna dua-dua ngema tutu buat kita kami naik di son dia mu penopar ni opulas tiur nak penopar ni oputaur takas do hubere kami hamu mar siamina-mina sirohonon nami dan lubugi tu amalas tiur Tangga Batu Timur kami siap pemerintah desa upasaha kami naroho kami marhabot ni roha di parborha ni natuatuan tarlung laksoni di hamu sudi pinapar ni natuatuan okulas tiuron saur-sauran na matutu songat kata ni natuatua tinalik atong hotoras besobo-sobo mayatong dibaliat pos rohata napa sangapun atoras ikut dapur do persaulian di rumah tumi buat matong tiang disopo nunga gabe saur madua opulas tiur dolion pangirota tutuhata kumabiyamma hamu pinoparra na oposo asa saat disolu sa mayatok tuboktean toho mayatong di rodang ibulan di bagajan senaryo ulahonot tama pasidung hari-hari ni natuto manguruti mulut atau tikinan yang roh sa mahita tu panggabian sa mahita tu parorasan toktong ma diramoti Tuhan semua di mahatas yang kami pemerintah desa Tangga Batu Timur Tangga Batu Barat don sudah kami nabung disor bagi dokter datamang bahasa matu sekdes Tangga Batu Barat. Mulai teh gabe adorat so bagi dohami dokter di hamu amang protokol nami takas dora tawoto dan memang nguli rube si Chandra unang maniari mana gabe mat buat ulu tortor tarido panggilan nami nah tumagot do bapak udah na mulu suboi babatuan tarima panggilan nami Ya siap. Jadi hamang pada nami mengajong-jong kami di Songaing Lansa siap dinas pendidikan kesehatan soni nang pemerintahan desa Tangga Batu Timur nang Tangga Batu Barat saung gatin yadum nami dibuat nasida rohamu saung uling-ulingan inamorai di napasa natoras nasida di sialani mamang pati nami mula-mula homma dihami asal mula kami tortor nami
Marsi pasahatan nadat mahami di bertikianon sian na jongjongon tubonan isuhuk nami. Asal liatin na panggabi lihat perhorasan. Baik damang madihami kodang liati. Asa mangaliat ponani suhuk nami. Amin. KBP, Virgil, Apen, ay buat kamu benak kanani. Jadi si Rono nani tu aku na, sengger na, binabasa ay ada rin anak ibaw na no kamu na. Para dia na persatu kanani, dokter mamu di dalam ituan, idana pe. Saya dia itu apa idana tulat muna, asa persido idana dia ngulun saling na tu ay na manito. Jadi sen hani orang na mandok hata manatol hami Tuhan muna ala nengat daw sige daw no di batu bamu di bagoha ni anak kami on pasaya rari na daw sa tikon. Jadi saunari lebih sedang kami sudah huria. Jadi siron nani son na nagoy pasatan Tuhan muna asa manotok mami isi mamula-mula na isi baya-baya na isi madong si Jojo na may kamu mah. Amin. Aku permisi lang. Selamat makan Bapak Ibu. Sige mas wapa hurung balai di rumah. Kau intip ya ora? Dia be bunga nasi. Sa tadi na burusin tagina. Sebuah tanah namang bohi pasir pasuna. Pertama. Pakai ini ya masa. Buat kamu jong aku tu jodoh. Aku Di
Ayaw naman na maglusita tayo, nakapansilibig namin, kasakit silibig kayo ito ngayon. Sana ako sakto ang mga ito, ano na ulos na ba? Sige mo kasi rin, kaya nagawa ang batayan namin. Hindi ba yaman? Naramadok ka, iya. Saya siapa ini? Kasih kami siang shopping. Kita sertakan semua. Jadi sono bahita na legal tutur. Ay ka na somali mata patupad yang kapara na totta. Ay ka somal bahita na patubaw na dato. Somonon, badye-badye tabay. Hula-hula parsial siya kanam naking isa emang bro. Sihat. Badye joy baik kamu sihat. Bahita na legal tutur. Napaduan shopping. Badye-badye jo hata kamu. Baru pas hantamu tuh kami. Hula-hula parsial silegal. Baru mulai tungrak menjalo godang tapi tanun rak mangulusi dos rohatta ale baje yo tahatahon piga di bok kamu ulusmu piga hubung kami ulus nami bisa na langsung pas atau ulusmu na baje tahatahon tongkara jadi burunta mulai tema Ada menjabat punya bisa pada sudah molo Kaya magatuhang habar dulu kami ya. Ulos na huwag kami dua ba? Jadi asalkan na naman dulu saya mau tu helak bernan. Saya naik pas sekolah mau dibuat. Kami udah shopping saya mas kata kami urus manier tuh hena dua tumornan mulai deh. behahita na ligat-ligat tutur hula-hula niya mang burutan nung ngasih kobe asa satu kami boleh huwere nga kaparjong-jong ni berekon hurak sikok at hindi dia nung pasakan ni berekku siya sa ronondak kubot alana di siya muna alana di binurosoni Ya biar mu, suria biar sulit. Anyara suria biar mu angkat tangan. Mulai tema, sono bere. Adong hata lina dua-dua nama dong. Ada lina lama dura, aduri lama nyari. Bolo salah akka wari mangula, ikorodo hula-hula manuturi. Oh, ketulang. Jadi bisa rohani. Siang hula-hula bersiap, marga sirega. Lau pasahaton, pasu-pasu, tungamuna, komparan ni imalay namin nasa rumah Tuhan. Tamyang namin tutuhan, tujuluan na riyon. Marhide-hide nasa rumah Tuhan lay namin yun. Sayanggiat matutu, tujuluan na riyon. Dapotang mahamu na diya kapacapalan na lumaki. Walang mga alaka mo tudulog dapotang buwan na tiyo. Mengalap kamu tuturuan tonton pada kota kepada para naloma.
Tanlumo bima hataon tu bere kusesron. Ala nahami ro sian hula-hula parsiat marga Siregar. Takas moto hami ima boru nami nagabi parsodukmu ima boru regar. Adong hatani na dua na madok hok pin na jabui hok mar bulang-bulang. Tung boru dia pe dia lapo bere tong doi boru ni tulang. Alay adong nalao sidohon nami tuho bere. Adong dohami obat tulangmu. Dua dia kanopang, dua di Riau. Asahot ojak boru namion. Nagabe patandahanon nami tuak raja ni na tua-tua ni hutan nami. Hami na mauas nang tamba dia kaburu di tonga-tonga di keluarga ni tulang. Ingot hata nami na burju marboru na muas marboru doha. Asabuhi pabotoron nami natamba boru nami, natamba bilang-bilang nami di tonga-tonga di keluarga besar marga Siregar. Jana adong na lahatahonon nami di tonga-tonga di Manggajana ima tu raja ni na tua-tua ni hutan nami. Denggam matong roho bere dohot tu boru asa hojako kami boru namion di tonga-tonga ni keluarga nami marga Siregar. Amin. Pos roha nami cepat atau lambat ikor roha muna mendapat kami. Manang natu Riau, manang natu Kanopan, radi do kami majal haro muna. Pintu terbuka untuk melihat semua dari kami. Jadi bulutung semua nipe, amang buru. Tudos ipak katayota, adung dua lebar ulus nalasi pasaton nan marhite-hite pasu-pasuan nami. Ibantu pinopar ni amang buru namion. Ulus na berjulung may pasaton nami may ima tu bere nami do tu buru nami. Ngawul itu lah. Bolu ulus na berduahon bilala amang buru hamu mamangatur honi tu dia mana lau pasaton nami. Oke tu lah. Jadi songoni ma amang buru pasa ulus bagi kan. Oh lo. Tu rasa tu orang nanyong bekau macam lo musik lau pasir. Nabi. Nunga tutu takas dijalo orang dia suruto ima urus nagajang sanggia madutu gabe si gajang muri tu pahon ya mata na mertua de bata tu surina sa paparan ni opulas tirdoli urus toro rabu mei sanggia madutu tutu dia nyarion sais toro punya parmasi di paparan ni na dua. Jadi adong doa hatan negara dua sudah ina burun apa sudah ini sedih kali ya. Terus dia bermain ngamang
Soban di tangan nami Tuhan muna, lasma roha muna, ulima roha muna, pasu-pasui, mapasahan tamu Tuhami, ngay buat Tuhamu mang nasungan dia berkelingon nami. Jadi opinoaeng, ia mau mang permusik nami, korak mahami lama nompa-nompa hula-hula nami, bekau ma bodang na opartusi. Ibasahat kamulo Tuhami, son pasro nami ima magmamuna tangan nami bek karuna. Sehingga matong di pas-pas tuatan di bek amuna itu tanang dibelian orang-orang sama kita sama. Asa tahu-tahu ini punya tahu ini tidak berian. Dibagi na orang ini sama makan magmuna berburu. Asa tok ini bui masih tahu dulu dia. Orang semua ini nak pernah orang sama bui nami udah mana gitu. Oh. Itu kesehatan nih. Dalam rumah aku dalam. Mau taruh sini kami. Mau lihat itu lah. Tapi kau mah aku bilang kesehatan nih. Babi. Pero kamu jo, diamu peparan nih. Hahani pelaku. Alanga, bolhuro atau kata kau jangan bikin kamu, alapatan ni. Sehingga tamu na, kalau overhat tu para dia na pertemuan ini tepat tanggal 27. Pero parna adalah 21. Jalan diantaranya 21 ada sahala
Popunani buru ng rumah tangga yang napigabi. Norhoni apa na dibastikyo. So nung dia mo, so nino molo diao molo do na terjadi na songonon. Orang todo do unos tubuhan. Kompartiana do na todo matubuhan ni. Sada may tuburukuan non. Omak si tanda. Tatangyo. Tama. Sada may tuhamu agka pahupukong na inagulat ko na siya haman ng madyalo. Sada may mawakili. Na matuluhon, sada may mawakili siya puro alay asasong na ako ulala ang panagibastik yun. Ima na sorong dobe tidak tuan tahaga biar tidak siap. Gimana mah mewakili deh. Jadi asatoran do stor pertama kamu na. Kamu na sa luna paparan ni berekulang ng borhador. Pero kamu to kaso laksana ho kamu hadua no. Ma Abujo, Mabuyo Pudo, Simak, Hayati, Laksana. Ya, kalian duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, melangkah sama mengalir. Bila itu terjadi di antara kalian paparan di berkota Luna, berarti kasih ada, kasih sayang ada, kesetiaan ada. Berbahagialah kamu ditinggalkan orang tua mulon tujuan dari asada po man yago perpaman ni ba dokter balik ka paggamit ng tabuhan sao mahu gamit ang oras pagpintos ka lang tujuan dari asa sorong mahu totong Marci Paolo bakit ba tuwa mo na sinakorok tuwa mo laksanakanlah itu jangan lupa rajin ke gereja berdoa apapun yang ada isi hati kalian yang lurus serahkan sama Tuhan. Semua dari Tuhan, tidak ada yang dari Tuhan semua. Harta dari dunia tinggal di dunia semua. Nah, kehidupan kalau kita mati ditarik Tuhan. Nah, ingat ya, selalu kita berbaik. Dapat doamu balik kapagabi man na kau tabuhan. Sao dah mo gabi sa Lahore sa lidahan dia mutakas pasti Paolo. Jadi nyarako, bagi pasahatamin na nuloso. Paglumobi ma papukun na baru na berkelorgay na ngadok dabe iliyak tuhan na gabi din siya. Asa pinita diulan na sa dero na pinatupabo. Asa makilap mo siya na daw, sa jungso dyan ng jolo, pero nito ang katumana. Gabi na malatigono doon, para las dero mahamit sa lupa na dia. Asa, kung di pasahatamin na nilulot lagad sa Pitoro Rapus, Jajak bari gagawi bari na horse pa tuan tijoron na daw. Jaga tijoron pinong paramani. O bahata siya kami at suri sa tuwot yan. Wala do kumasaan do kami ng tamunay. Jalo hamu may sama ang tubag gabihan. Jalo sarong madang kuparawalatan. Oke, napasa. Jadi buat banget. Senari oleh diri tamu kebirik tu. Lain. Aku benda liku sini. Tarik. Dia harus memilih jauh diri. Ya. Sudi statement yang mesti dan bulan roh hidup tuh di sono mayamang asa boy atau perdalan mula non so dia masih lalaki kita alam ko pe mang nabigyan na kan mga bulay lama law sa Panggulo berkatai itu. Anong gabesino katasan duduk at gula-gula? Oh, belakang. Urutan ng ginaurahan ni Pamuruta, si Majuta, Kutagaol, dan seterusnya aruan ano di sana. Jadi sa taboto. Jadi marpagino kami no untuk saya madukata
kadok kot si bainot tapi anak kota jalan mangi dokot datang pasat taiman not Tuhadul nami semajuta kalau ada sarong kenai atong berhadu di tan pero berburi tamu sulon hoban macalo ko data jadilah sokan itu tuh kamu duluan nasar matua disok kami utagaul bonaniari siap pergumpulan molo binigi sejarah alana au magudang di pergumpulan baru berana 70 tahun molo huingot do ka sejarah ni akan burukun na julo ima na yekber ima uput tahor ala pertigahor pada puksa do hamilewat jadi nahudo disi bonaniari ala hami do sahuta hiat dison nyamah hutan amihian hami mana bida tu pergumpulan ima oku reza singa guarra sada matu pergumpulan sada tu tebayu habero mamuse oput tahor doli yala mongse boru ni babatua ni dopu ima nayeb berserta bigorina boru asaboy botor bu takas akab alana perbuibas tanah sumerlak bota ingo daw di hata ingo nang ditona ido kabereku nahu patorak tuhamuna saluhuna jadi dohoton ala marsite ulos do narasi pasaton nami dalan ni tanyang nami tuhamuna akagong parani nagburu nami saluhuna asal kita tong adong dinalaw mopo natwari botarinay nyon berenamion adong naso tubuan anak sutubwa buru odohot pangiduan nami doh gomos siap kami bonanyari marga hutagaol asal kita tong tubuan lalak tubuan sikuru tubuan anak tubuan buru dongan nasar matua asal tiko main geringgir bulungai rata-rata sudia kahatan nauli saya baca matok amat tanah martua di bata doh di dos dirhata kamang boru siap kami bonaniari nang dos pakai hamuman no mengaturi tulu lebar masyak kami ulos siap bonaniari marga hutagaol jalan hupasat taima tok baranami hadul yang sejuta bonatula la oman non mengidokon tang dihami nama bapak tua gavi operasi duri Mala te bapak colo tado kota mata nomor 2 di mata di bagasan tikion di bangun halaman paratarannya parebasan di bawah pangalabat sanga pangalabat tua di halaman nabidang mau tertudu partukun ya karaja suak songoni parmiaman ya kabur di goko jojo na maradapa kami di son bona tulang muna si majuta bonani hari muna hutagaul suak songoni nang hula-hula nabar maranggi taka sudah hami hamuna paparan yang baru nami ima opuseper namangala baru juta jasial litong dihuta upatora sao di kunang gabe so itadamu hami tujuan ngarion molo hami si majuta 12 namar maranggi au masyakangan paparan di nomor 2 mahamuna opusidau anang yo pusidaw bi adong opat ima opusidubiur na siap perpestaan na sida di Bakartodo sudi kolan berenami do tinggal di si ima boru manurun na mangalap silala alania saimo sa tagas samuna paparan di amang boru namyo tujulan nyari unang lepah hamu dia kabaradaton manat mandong atu belet marbor samba mar gula-gula ino na tawula di bagasan tikion gaberon atau robon di gokon do jujun suak songonima di parpinoparo ni na dua tari do dentok si marcong-cong muna sian haulion di nato robon 20 sada halak angkia mamanuk pamata namar tua ni mata tujulon ni arion asa kajangin na agi bodar tio angi sumun sikat tangawur hamu paran di nampor namion julan jala setoro pinopar nakalingan nung mahubak mo po kami sibiritaw dito tongan di bakas muna doon namin mamandang mula dito ang taman na martua di bata asapir mabangki bahul-bahul mapacamotan tumira matong di muna susulan dia raw lucu-lucu akapan ang motan sagat di baik kamuhan mangaton indahan nalasi sagat mangaton ju natabui taluli hami minuman si Diyo
asa mamurna sudah saudara tu bau si basidak padai lima tong si mania koli holi asa bakon nama hanto dia kata dumar beyang dunga horas sami amat taraza ina tasori bada talu mami baka hula-hula bulan nama kata sebangan uni melibangkan dama pasu-pasu di Tuhan dihamu peparanda toton dama kalia di bagasan kikyope naik pasang ulos mahami Tuhan munak berenami mau punami saluhna asa dia barita gabi barita horas mai bakatiki-tiki na nagro diulat ta sadari lo maksilin cuang tulomak nga masabi na buwan tutunia kamu saluna ko parang di ang mornan mga laka tusida po akabang mo tulule par masimato pa nami lasmaro hamuna hamuma paduan di hasuguton mga turhon so dia perfecti ulos na naik si pasaton nami to akabang alani sisada pacalong baita gabi pati nami asa syaturinna mula syaturinna mula topa mula di jolma mula di habis sugong mula di akka hatak na magudaon para datan asa adu-adu kaco perjono to mata na martua de mata lunga di beda mangi adu-adu damang maco usahalannya mata raja naliat naloron asa saham masolu saham matuwatea dunga saham dia dualon damang Panginoon nami asa bandamang masyadun mula-mula syadun mula tompa asa bandamang wadang mula-mula padong untuk kodang sompa nang mga liyak mahami pagdanami asa makira sandadaw majo sandajolong asa berbisa songon rapala maroka songon tua binanga silopin di berokan di tarabunga asa sinur mabina mangong sinur mabina hantu babina kana diula asa mangong maina pertiga-tiga horas kabar dalan-dalan di hamuna peperan nami asa makira sandadaw majo sandajolong susulan niya nasomar ya nakon asa damon di hamuna rumah hijau mabadu-badu rumah korban di restoran pun bata do mertua di bata di hamuna bau punami anak na bisu dombor na takas meroha asa bandang ma godang mangaliodi
nauli hata pasugabe to kami tanda nama hamuna hula-hula naigir masu-masu jalan nung atakas kami tu meme hamu di pasar tamu ulos nagajang ulos sitoro pinopar sanggia madudu pangiduan tai tandu mobiak ka pangiduan munai saluhuna tu kami kana komuna saya menguloi tu hatta saya pasau to mamata nomor 2 di mata openan di hamuna ulah-ulah nami roro kami lawan mano pahamu tuksang tangan nomor sopa peraza nami lasmaro hamuna sanggia madudu suria ka pangiduan munai di pasu-pasu Tuhan mai open wae yok na tua-tua dak suka kurun nang susari dia dak sutra na pepapenan nami na susadia ope ma pada nami borak mahami la mono ula-ula nami beka mama na obat tusi Jangan lupa